aha hantu turahagurisha ku mafaranga make turaza kubabwira. Ibaza ahantu hinjiza miliyoni ku kwezi. Uyu munsi turi mu karere ka Rubavu tubazaniye inzu nziza cyane. Numva ngo inzu nziza cyane, ubyumve neza, kuko iyi nzu ifite ubushobozi bwo kwinjiza miliyoni yuzuye y'amanyarwanda ku kwezi. Tuje kuyigurisha ku mafaranga turababwira. Stay tuned, tugendane. Wow, iyo ugeze hano ubona akajaride keza, akabariko keza wakwicaramo unywa icyayi cyangwa uganira n'abashyitsi. Murabibona ukuntu ari heza cyane. Iyi jaride ushobora kuyihindura uko ubishaka, ifite amakaro meza adashashagirana. Aha hantu turahagurisha ku mafaranga make turaza kubabwira. Ibaza ahantu hinjiza miliyoni ku kwezi. Harimo ibikoresho, hafatwa nka apartment aka kanya. Banza ubereke hanze amazu ahakikije. Turaza kugera mu gice cyo hanze tubereka umuhanda uhagera, ariko nabanza bereke view y'amazu turi hamwe nayo. Yes, mbega saro nziza, saro yisanzuye, saro wicaramo ukumva ko wicaye ahantu heza, uruganiro rwiza cyane, wakorera inama, ahantu heza hisanzuye. Iyo tuvuye muri saro tutarahava, dore amatara, urebe na plafo yaho kuntu itajagaraye, uburyo amatara yaho adahuzagurika, ameze neza cyane. Iyi nzira cyari nshya, nta myaka 5 ishize yubatswe. Iyo uvuye muri saro itugera muka salamanje keza cyane, ahantu heza ho kurira amafunguro ya buri munsi. Iyi nzu yubatse neza cyane, ndajya mbereka utuntu twihariye kuri iyi nzu. Iyi nzu uyibona wabona ko ari inzira, ariko ukigeramo utubona ibintu bitangaje. Hano hari urugi rwa ribuyu. Ntabwo ari amazu yose yubakishije ribuyu, ariko uyu muntu yagerageje. Murabona ribuyu yasizemo n'aka design keza. Iyo uvuye muri salamanje uhita winjira mu byumba, harimo agakorodoro kagusangiza n'ibyumba by'inyuma. Ntabwo tunyura hano, reka twe twinyurire muri salo. Ibyumba 3 birashashe, ikindi cyumba ntabwo gishashe, ikagira igikoni, ikagira ndetse n'akadepo. Muri make ni ibyumba 4 birimo, ikagira akadepo ndetse n'igikoni cyo mu nzu. Tugendane. Duhita tugera mu gikari kisanzuye, igikari cyiza cyane. Murabona iki kigega abakizi muzi ubuhamya bwacyo, gitandukanye na bya bigega bisanzwe bikoreshwa. Iki kigega kirahenda cyane, gishobora kuba kigera muri miliyoni kukigura iki kigega, ariko ngiye hari uburyo natekereje bw'iki kigega. Iki kigega cyatwaye umwanya munini aha hantu. Hari uburyo mu gihe uramutse uguze aha hantu, ikigega wacyuriza ukagishyira hejuru, ukacyubakira hejuru, space yaha igakoreshwa, si ngombwa kugishyira hagati. Aka kantu mugatekerezeho. Inyuma ya cameraman turahita tuhabona igikoni cyo hanze ndetse n'inzu y'umukozi. Iyi ni inzu y'umukozi, iki ni igikoni cyo hanze. Uva mu gikoni uza gukaraba hano kuri rubine, maze abarimo ahantu heza cyane. Amapave yari mu kibuga hose. Ikindi hano hafite interi ku buryo ushobora kwinjirira ahantu habiri. Hari uburyo ushobora kwinyurira hano, aka kayira rwose sinzi impamvu batekereje kugashyiramo. Hano hari akayira ushobora gusohokeramo ujya hanze. Cameraman naza habereke kugira ngo mugire amakuru yose yuzuye. Aka ni akayira kandi kunganira portail nyirizina. Bitekerezeho cyane, mugume ku murongo mbabwire ibiciro. Aya ni amatoilette yo hanze. Hano ukagira aka kantu nakiti akamagaze se,
gusa ndabona hameze nk'ubuhumekero bwa hanyuma rero iyi nzu mbere y'uko mbabwira ibiciro reka tubanze tugere hanze tubereke inzira ndetse na location ihagera. Yes, iyi nzu turayigurisha miliyoni 75 z'amanyarwanda. Muri make hashobora kugaragaramo ibiganiro cyangwa bikabura bitewe n'ukuntu waje. Miliyoni 75 urazizana tuguhereze inzu iri mu kagari ka Mbuga Ngari haruguru y'urukiko gato ahantu heza cyane hino y'akabari kitwa Rero Bar. Muduhamagare kuri 078 387 755. Ni Gisenyi komisiyoneri, mugane Gisenyi komisiyoneri mubone byinshi mushaka kubashaka gutura. Ikindi turi hamwe na company yitwa Marshall Real Estate ikorera mu gihugu hose. Turahari ku bwanyu. Nimero itishyuzwa 6070. Ushaka serivisi muri aka karere ka Rubavu by'umwihariko mu mujyi wa Gisenyi. Turahari ku bwanyu. Ibihe byiza turabakunda cyane.